wendo wisama akenya ni marekereirie maoni ngurani thutha wa muiritu uyu urerikana Taliza Njeri kwandika ritwa ria mwenda wake thithini wake. Akenya amwe ni marutite undu mahitia angi makiuria Njeri kana Paul Kibe ni ithe. O amwe ni mamuritie ageka atia atigwo, angi nao mamwirite atigwo agacoka ritwa ariongererwo ti ritwike gibeti. Akenya mwena wa comment section makorwo makiuga kaundu gaka na magiko magikenerera undu uyu. Hena Ngonyo Mburu Esther kauga tumwambie ukweli ama tuache. Na Nelius Kamudi akauga Kenyans mnakuwaga very funny, acheni wivu, all men are not the same, acheni Njeri na Paul wa enjoy their love aki. Na Omo Macharia akauga we want to see Kibe. Na Shikeswainaina akauga ni hakwa ndirenda kuona Kibe uyu itanaruta maoni makwa. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro gakorwo gikuheana gitio kinene ukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel ino.